Mbuko lokho nakhanya ubingelela umthazameni pe-30 Mpumalanga kanza kwethu emagumbini amanomhlaba. Mbuko lamuhle, mbuko lamukhona ekhaya. First udaba lekuhamba komuntu emhlabeni, mbuko lokhona ekhaya. Kuyenzeka ukuthi umuntu mbuko lokhona ekhaya ushone ngendaba yilwane noma uhambe emhlabeni wahamba kabi ngisho njalo. Hambe ngilwane noma agwazwe noma adutshulwe mbuko lokhona ekhaya. Lo ibe ilozi elibi lapha ekhaya. Kufuthi ni khona ngumndeni kusumele kombuko lokhona ekhaya. Ngoba bese ubuya la ekhaya abuye alande abanye abantu. Eke mhlawumbe lo muntu bamthebulile bayamsebenzisa mbuko lokhona ekhaya. The more nemathuneni nokhuluma le mathuneni nikhuluma nento engekho ngoba yena usuka aloku athi uyaphila lapha emhlabeni. Umuntu yabe emhlabeni futhi ukuhamba emhlabeni akakumukeli mbuko lokhona ekhaya. Kunemuntu yabe emhlabeni wavela usukela ukufa asakubuthi vele kuyamehlula omnye akumehluli vele ukuthi umuntu uhambile emhlabeni asakhona ukukhuluma ashobhene nelwimi ilwane edlala ngaye mbuko lokhona ekhaya zimthathe zihambe zimise cause imsebenzisi ngapha nini yakhuluma apha niyaphahla ngikhuluma namadlozi in akarespond lo muntu akenzi litho lo muntu isibhikuthi umuntu wathathwa wathetshulwa wathathwa faka komnye umndeni la ngawazi mbuko lokhona ekhaya. Nibona into zenzishayisana ziphambana the day oyedwa la ekhaya amphupha ngathi namhlakhani nimngcwaba lesikhali akukhululeka lesikhali umphefumulo wakhe uthi usendlulile bani akasekho emhlabeni. Kubuke lokho mbuko lokhona ekhaya empilweni yakho ezindeni ukuthi umuntu ondlule emhlabeni ekhaya undlula kanjani uhambe kanjani asali kufa khona ufa kubekiwe mbuko lokhona ekhaya kepha bheka ukuthi umuntu uhambe emhlabeni uhambe kanjani. Mawahamba kabi lungisa mbuko lokhona ekhaya bekhona enzakalako ngabe isimo sempinda kodwa ke umuntu ongahluleli uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu akehluleki. Inkosi ibusise Mthazameni P30 Mpumalanga. God bless you. I love you.